od prstići. Danas nećemo raditi ništa. Igraćemo se s legićima. Ovo smo se već dugo igrali s legićima. A s obzirom da počinje škola i vrtić i jaslice i sve, moramo se malo podsjetiti brojeva i boja kad smo već kod toga. Imamo krasan vlakić, šareni, koji moramo složiti sa puno kockica, a kockice su posebne. Svaka kockica je druge boje i na sebi ima neki broj. Moramo složiti vagone da idu po brojevima po redu, tako da se vlakovođa i pesek mogu voziti do škole ili do vrtića i natrag. Pa počnemo, prvo ćemo se napraviti malo mjesta. Ajmo početi s lokomotivom. Nek lokomotiva bude zelena, treba nam nos lokomotive, treba nam i dimnjak da ide para iz lokomotive, sad nam treba kabina. Evo, krasna lokomotiva, odmah možemo smjestiti unutra našeg vlakovođu. Odlično, lokomotiva složena. Ajmo složiti sada prvi vagon. Trebaju nam brojevi od 1 do 3. Evo ih, 1, 2, 3. Crveno, naranđasto, žuto. Uzet ćemo i ovaj crveni vagon i složit ćemo prve 3 kockice. Evo ga, vagon je gotov. 1, 2, 3. Crveno, naranđasto, žuto. Odlično. Ajmo sada složiti sljedeći vagon. Imamo od 1 do 3, sad nam onda treba 4, 5, 6. 4, 5, 6. Zeleno svjetlo, zeleno i tamno zeleno. Krasno. Onda ćemo uzeti i ovaj zeleni vagon. Stavit ćemo 4, 5, 6. Još nam treba i krov od vagona. Sjajno. Sad imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tako je prekasno. S time da sad se sve pobrku i na opačke stavio. 4, 5, 6, 1, 2, 3. To nema ići tak. Treba ići 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stavite. Ovako. Odlično. Ajmo sad složiti i treći vagon. Imamo znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fali 7, 8, 9. Jel' tako? Ajmo naći gdje su nam kockice 7, 8 i 9. Ne, to nije 9. To je 10. Ovo je 9. Ćemo i onda ovaj plavi vagon. Složit ćemo 7, 8 i 9. A to je sjajno. Fali nam još krov. Sada imamo prekrasan vlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sjajno. Crveno, naranđasto, žuto, svjetlo zeleno, zeleno, tamno zeleno, svjetlo plavo, tamno plavo, ljubičasto. Uzmemo našu lokomotivu koja će vući ovaj vagon. Sad imamo cijeli vlak. A još nam nešto nedostaje. Nedostaje nam i naša stanica. Tu ćemo staviti naš broj 10 i stavit ćemo kockice koje su nam preostale da napravimo toranj, da se vlak zna zaustaviti kraj naše stanice i peseka da čuva. I sada imamo vlak koji dolazi na stanicu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ljubičasto, tamno plavo, plavo, tamno zeleno, zeleno, žuto, naranđasto, crveno. 10. Vi ste za 10 prstići. Pozdrav!